denga basa. Ay jadi-jadianmu dong sudah akan masa. Pahodo sa sudi dagiku rodi tortipe pinuji magwa. Ito pahodo sa sudi dagiku rodi tortipe pinuji magwa. Manugoto maula pamasu-masu parang Lestari Piono. Kuenek do sampai sampai 140 bitu ayat bitu songono didok. Mari ditari parmahamu upuji Jahoba, mari dihite hamu liateo, baru hamu mau ninguningan memuji debatata ulang. Mari ditari parmahamu upuji Jahoba, mari hite hamu liateo, baru hamu mau ninguningan memuji debatata. Ido sahna atau ngapua mah akahara no begesa. Amin. Pasan mas ni rohan Tuhan kehidupanmu dan memuji pasangan keluarga kebahagiaan. Kanuri Tuhan bisa dangon, mas ni rohan Tuhan tak berkeluarga besar panjaitan, doho bunta barat, yang menguruhkan yanak pon muriamon, menjauh pamasuk-masuan perbagason markite muria bisa dangon. Kami Tuhan pasu-pasu maka rumah sari bernasibat, sebagai rumah tangga sepuluh, rumah tangga natokok, membayar dari gan dia lupa. Kang somoni Tuhan diulangan sadayon, bawa pasar kami ulang namion, jala rumah nama muka, jala nama nutupan non, asal bui merelikan obat romoyokap. Somoni Tuhan disut parana lepas burung son, sama toktong nama arah motinasida, nama ngayong sarani rohan. Asapun sila Tuhan marsala di roha, lamang muji pasangan Tuhan Tuhan Tuhan. Walang kangasan Tuhan yang aku Tuhan Yesus Kristus, ibukahan maulon namin sa layon, marsalat mau Tuhan. Amin. Amin. Katotong mga namang kita, kita marsawar sa tikyon, mula kita sa pagkasunod tuwata, manguluron anak ng buhay. Di ba sa tikyon, mga tapuka, marhiti natin ng tuwata, doak tangiyan. Di ba sa tikyon, ng tuwata ma, ima ulang paradaton marhiti, uning-uningan na tapatupa. Jadi hamu produksi nami. Mangilo hari tu hamu produksi nami. Asa perjulo maju alur damang, tomat tadi bata anak dokter di Perbadia. Mulai mari hamu anu alur damang ma Tuamat taraja do ina tasoripada nang tuliak na dulu. Gabe mamang asa siajur dulu mula-mula siajur dia topa. Badang kodang mula-mula nasbama kedua kodang sopa. Menatap horas tupat di mata peringkat basai asa melihat habis sehari beda rumah kodang liati.
huria na durul ni inang pandita dilon ta sadarion las mohanan alani tunguli dibukamu hari peneng Roma padok mulate tur pembuna sekaligus paham alani asal kamu mempersebamu amang ngamalu nami Grabe amang. alani Roma kami pasatos las nami dok mulate tu pagula di huria dan dulu ni nang pandita bama musik nang partusi siapa hudung di rumah otik hadir pe siapa lagi orang nami nama satami itu aku pos marata materi batama aku ya kepas pasuna si bodi maju sekali Jadi mula teman yang warasud, yang orang itu mau berlebihan, maksudnya di situ suara. Mula teman di Suata, mula teman di Hauk, kami pe orang nami do, soalnya di putas itu asal bawa dulu Maranto, dulu nama Rubian. Boras mahami nama Jalo, tugas dana mari habis sikat nama Ngalian. Jadi tahu itu tahu sore. terus sama Jadi dia memproduksi kami. Alumna si puli kahami sa pangulin huria di masa tikyon. Asa talayan udah kesadaran tinahong mo tiyo pinatupanuhatan. Kadang mga ako na si tiyo mas panuho sa kasadaran. Hola. amang inang lekau mo tutuan partikyero sa tokin asa ulah habis silon nami ang namaloni Gabi amang gabi. asa parjolo alo damang ma tumanta padikang basa Tek. Baik damang alu-alu tuak keraja do inata soribara do tu salahnya keraja mau date mana malo naming Gabi raja nami gabi. alu-alu tuak raja do inata soribara do salani raja didok na tua syajur mula-mula syajur mula topa baik damang madihami kodang mula-mula Adama mangkotang sopa, asal sopa hari amat tadi bata dulu sarah dia keraja dulu raja dari dia atas daripada baik kotak sopa. Moda tema nama lo nami. Tupahon dia putar nomor 2 di bata. Dihita selalu nomor hulu-hulu. Padang ma musik nampak tu si dia kali dia masih.
dan nami. Bana musik na si bagambay. Gade makurong ngulu ne baru may di perngulu mulang di perumatan kau. Jadi hilok na dua si Didi masyopa hulog les di rumah otikso sa dia meme na pinasa niya ka na makita na marumat tubu pos maruham amang dotto parumay amat tadi batama mangguluhi pas basuna di hamuna butima. Terlumumi manang dihamu tulang nami at tulang nami hula-hula nami sa luhut na matay. Gabi. Tulang dinagpidahami hau marluza-luza dinakaning tulang hami berutu mau liate madipasata mo partikyan o tuhami hami pe naing Roma marsoba tuano rupot ni Razai molo pe raja nami holak tang marsoba rohami mararupok kamu raja ni tulang nami sa luhut na matahe raja ni ula-ula nami lasma rohamu butima dia mo pati nami kami manoba hula-hula nami paidamang majokot ang sampay.
jago do layong penonton. Alami pandai nami. Tujuh rumah inang bau. Do layat itu natulan mak. Do nyon hidup pengawan lain. Pandai nami. Yang murah mahami. Neng mamereng tortorni inang bau nami do lain nami. Songon napas atom perhatian di tangan nami tu nasida. Pada mana opat tu si.
iramanya benar Tuhan lakukan iramanya benar Tuhan kasih seseluruhnya siapa pada amang guru nunga tunga palalas rohanang matututu di haroromu pasahat peperguin yang katangamu na posma rohamu yang katang yang nami be tang yang korong nami rohamu didong na tua asahara kali sinulang mahatuan ni reng-reng Horas mami katulang soni mau kabuhin dulu asa bilangan di shopping matong di rokak di tanah bunga tu sangkar maporing tulubang masa tua sinur matong kapapahan mo na gaya mani ulah di tangan mo na dulu masih puluh hari menontor melihat dia akan berhula-hula bulu mati itu dirok na tua tinogu malubusi dio binama tu balap-balapan padahal mengorak si dio hula-hula tak hula-hula na nabang apagpudi be ino ng pagkatayo di hula-hula ta na makarjolo hula-hula na nabang apagpudi man kaya may tarajalan eh naparjolo hula-hula nami to katoro tulang siya lagan bona tulang siya giyan bona niari to katoro tulang narabot nami sinaga tarsoko lima patjungusan kami Roma kamu tu sombar suara mahamu Roma rombongan di hula-hula nami to katoro tulang siya laga bona tulang siya giyan bona nyari to katoro tulang narabot nami sinaga asabay damang ndo panomoro sa tawong ami raje
Jalani yang baru juara menang di mana berdikas di nama Jalo perbagasan Berenanyon di Bagas Joroi. Jalani yang baru baru mati Tuhan ini maduk mulia udang ala hipas ketika sah di alamat gunawan. Langsung ini memang baru. Ada boras kirna udah konongan ada yang baru. Hari. Oh, titik masih kopa golang-golang pengaruhnya. Tuk songoni pe boras pirne warnanya memang baru. Saya godang maafi nasuna. Maju. Pirna koki memang baru. Bal-bal pasalongan. Pirna atau kuning bunga. Saya julu-julu maat dong pangamuan. Maju. Oh ini berarti memang baru. Jadi masak memang baru ngawal kami. Lima kata boras pir siap kami. Hula-hula tobat-tobat kamu sedang ini. Kamu tak ini. Selagan. Ya om. Bola nyari lo. Bola roro. Bola tulak. Tuh bola nyari. Bola nyari. Lima. Sekali bola nyari ada. Ada yang baru nih. Pas atas kamu. Kita lihat dulu di bagasan Roha. Isun rohani marga di tulangmu marga sialagan manang peparni si Raja Parna. Gawe cara be. Mangadupi dinamajja lo pasu-pasu pardongan sarepeon. Boru ni huriai doa ni huriai siap huriai marhita na pasoran di gereja. Ala rodo kokomuna kokon dituju si pemau juju si alusan. Kokomuna tu hame tulang muna marga sialagan manang peparni Raja Parna. Rodo hami rak do ame do inatta sori pada do takabur pere nami di buan nasi do boras pir asal jumpa hata di situ tua nama dokon pir mahopoki baul pasalonga pir maaton di muna luju lotong apa nama apa si pir di ton di nahobok kami amang boru dangalani ulit nami jus nai merepok kamu alai ido pena boleh terbakai pasang apok kamu dulu tu sadarion asal si titik masih opa golang-golang pengarahuna otik sosadia sipir itu nobok kami nau kesehatan Tuhan mah tuh kurang lama pinas saat disolu saat mentubotkan nunggu saat kesehatan sipir itu Tuhan mambon nama saat ketok kamu tu kabela salah oros jadi mah utar sipir itu bisa kami tulang mereka sialagan si Raja kita roro kami dison manggohin asal jojomu tulang roro mau bolo di hitau bolo di tanah Jawa tulang mangihuk mahami mereka sinaga Dinau taruli hami di lasni roha marhite-hite nau majalo pasu-pasu pardonga sarepeon pahopunami siat Tuhan temarhite na posona huwa kami daking amang baru hargue pir idok na tua-tua sapir papoki bahul-bahul pacalongan pirma partot yomo saluhna saya ditapai Tuhan tama di kamu nasa dalani pangomuan otik sesali hargue pir na boy upatu pahami amang baru idok na tua-tua si titik si kopak golang-golang pangarahna otik sosadian gue pir na buhu patu pahami siap kami marga sinaga saya mata di Batama namang goy pas-pasuna otik kami sinaga mau lihat Alalungan terhani di pergelangan on karena bidangon pajupang doa kerajai saluhuna satu kelaurunanya alalai Roma kami bersopka todo bernasiga padang majo kodang nomor tusi dan ame nomor nasiga
tahun tuh nah tapi si Bayron na sosya arani raja nani ino na tua si Didi Masyapa kudung les di rumah otik sosya so namin nagkaring pos marwata amat tari batama na may kamas makro Gabi ang guru. siguro di ba Oh, last torohan yan. Tabihan mo na yan ang guru. Marbunga-bunga tangan namin ang guru. Garuk sada-sada. Jadi alani memang guru. Dokuran namin itong mga guru. Dan itu, bakit ito mahal ito ang guru? Dugong na rupiah. Oh, sabi naman dyan ang guru. Tugat dyan naman diya mo ang guru na kang malihan. Iyalan ang guru, kapasat tamo. Jadi agami mag-ulo na ito yung mga guru. Rata-rata na pulot na, aing buah doang. Oh, ayun. atur kamu untuk makan dito. Sorry ma, nabalo nami. Oh, may namere ang guru na eh. Naburo nami yan, namami ang doon ang guru nami. Kaya kabulong na ho tarto si. bye bye